Kublai pi baro ki perlok nong page ban nong skap yang khubor naka Riboy News belau lam sipi naka LJ Film Studio nongpo Riboy District. Hakane ka por ka bamanta nyo lam sipi ya ka jingkran hapdeng jongi bat uba PB singkli bodi ukurtong naka party PDF. Tong ya skap ya kane ka jingkran. Ngadai uba PV singkli full name Pat Bun Singkli. Mo Syong sa angne pamsotri kun jong ikong Telina Singkli bat jong iba Wanda lengdo. Ngala pendap ka school St Paul School ka high secondary school. Ngala pendap ka graduation Nariboy College subject political science honors. Nang ngala pendap ru ka jingpule ka master of ministry abade baganiam. Nang ngala trader como chairman jong ka Grace Foundation Group ka bapai ya ke self group habade ka microfinance ki nang ngala como national service volunteer first time jong ka Riboy district hak office Neru Yuva Kendra Sangathan nang 1998 ngala yo ru banisim benta ha kamila kai sports como state player ngala kai ha 54 Sunrise Trophy Guwahati Nehru Stadium abang persyang ban phai sidin kendian hai kisnam ka kandai spa kandai fuar kandai fulai kadon ka jing terwa nga na ki kena college banyele ya ka general ya ka post yung GS general secretary tengam pa sung thu than te ha ka jing ile nga tam sau pho bot ya para yang Dr. Bom tengam tatip ha hadu kono kolong koridor re kata kadai ke we na ki jing amat junga hapo college kapan kan mau nga ha sunam kat arjar kat lai kat south ter ya ke bala jasidin bangla donru ha ka Pembroke Society kom vice chairman bat ki jukhot inga bat agi jingkran bat ki jukhot ru ban pelong ye ki balong chief guest ha ki national days kom ki republic day independence day flag hosting tenga calculate di kita khoi mat kedon ke ki jingkhot inga ban wan sha kam sanyi masima tengla persiapan practice na do arja khalai hak be kunum junga di Don Sumer ile na kumsning constituency hak itu kisnam arja khalai I fail arja khatsau ila job kum MDC te lengba ki jingya lenti junga kum tu kadon ke jing ketik hanga ba kadon ru ke interest ke jing sultanat banwan cheng de kam sanyi masima tenga shim ya rai bas kam arja khatsau aliyo ka phone call ni katto katne berujung kongres ki rurong ba I khot inga ka jingalang kyong pidon jing thu wan changi chaka kam sanyi masima hai ka jing thu ban ngastunat hero ban wan kam sanyi masima ngai ka jingkit klik ka background na kamanta karib hoi jungi ban sedang e kata asim ka rai ban wan na nongpo constituency cheka bang hap sopet kari ka rai jungi adong ka jingkit klik ka background adong ka jingi ban chekri la jang gebrio Ki pat ki mat rekam joki lada ba jong constituency uji depi kumu MLA. Good question. Baboni ki election tang ban job. Nangam ko ba ile tang ban job. Ngadon na ka jong ka jing tmu wan mana ka jing sekri ya pai ba. Kabaning kong ko wan sekri ki da ka jing e. Ko wan sekri ki da ka jing start ba da ka jing slur. Ngaji duai ho blai on ai ngai ka jing ko jing khia bangan tur ki rai dam jong ka Riboy district. Aduai boleh un ai ka jing start ban hikai ban kren yiki aduai boleh un ai ru nga ya ka jing e ka bangla ban mar kaliang la kalong hakano ko bentar compare hakam politik kam sanyi masima ikendo bon jai bereu hala ka jong kom perkhat ka jong sungtho ikendo jai pu jai balongkat bejrong bali bayang kom perkhat per rengong ablai ai ngai ka jing e bangla ban e yiki kumbagi long tengadon nyotli ki standing point kimat ki bangan syakri pa iba anang lapoi sikatong baningkong kadai kasurok kalentis mungkin kadung gejuk mentah belong borum jok roi kepar ki babahai bapaka ndai ko surok bosyang mentah sim sna repair no am ko bandalong jit le benia bong freng meticulously habade benik mentah bar kadai ka kam rap kam riang hang tang ko introduce ko ka cold banon rai ka cold storage ban bo ikso ki chur ki jap
ag por bagi rem tat dor ban sei ban di por rem dor ban imi kenong rap kayo kenong rap kemong keren ta kemuda surut nongkra bat sis pa jing thia anong po kedi kita ki bang lekan ho arjar kisna mensua por bolong shift tori ke molong ayo ban ikan mat ki kayo te kenong rap kajadi kenong rap don makuslaim don pe te kenong rap te balai ngak kwa makaran shapang ke pule puthi arpusan snam ke boy district jing ngeladap ngimdan government college ngimdan government school ki babiang ka ji pule puthi kaduna palat te habade ke pule puthi ngak kwa ban introduce assembly ban sai assembly yaka free education nado nursery hadu 12 ki got school uniform ki jinon kam paro abade pule puthi ngak kwa nonra ngak kwa introduce ngangnot ban pelong kam ka assembly dan late no la sai segoi per thairu ki banadin jungi kensuk kensain but katulop go biang tagno hikai but kumjuru ka ban pensluru yaki private school kenang ban kentiu akam pule puthi kebasau ngakwa makan syapang ka jing ai kam ajam mniting kam surkar ngakwa ban bu training school nam tagi defense ngakwa ban penkentiu yaki jing yo kam ajam kat kum kasap ka phong gidan dan ki bathanjain dan ke berijing ri hala kasap ka phong boleh ai ngakwa ki ba kin ban penslur ki ban ai kam ajam ban kentiu kat kum kasap ka phong gidan basan ngakwa ro ban keren syapang ka tourism ka kam jingok kai perthai ka bolong ka way na ke jing ai kam ajam ke disengi kedan bun ke natural resources ke boleh lebu engi mo kedan ke reserve forest kedan ke lailat kedan ke kerthe kedan ke shaik betenat bon ke jaka ke boleh lebu ha hakane ka mariang jungi ngane riboi ngaw kentiu kam jong kai perthai ke jingwan jung ki dekhar ke jingwan jung ki farang ke jingwan ki doyong se sora keleng kala kentiu sibune habade bar ke jing kam yo jam tenga ngasuturu ba gariboi jungi kamduna nei kam jung kai perthai te kam jung kai perthai ngakwa pelong ke babiang hapok district jungi kabenreu ngakwa unra syapang akam le kai sport memendai kalong tang ke jing le kai kilometer hanre mentang e bagade ke jing ai kam ai jam lar pesan snem mentang ngimdan ke stadium ke babiang ngimdan ke jeka le kai ke babiang ngiduna ngimdan tang we state player romi ini sngi ban ISL player ngimdan ban yo mentoy ke snong ka thau ka ying ngasam ke ri bujak benreu jungi dengan penslur ke samla kami kai sport ni let teman pun yo ban le kai babiang tiar sport ke babiang sop pesan lak snem kelai ke state government ini syano ke pisah ke dan ke samla ke langa ke jenjar wat tiar le kai keleng wan hin jungai bon ke on pan andre ngai bagadan ke jingduna ke sikir hok ke duna ke bos ndreu bakot kadai ka kam koi bagade koi ka khia te hospital go biang ngimdan wat di barit ru si refer sigawati test namne x-ray bariaro sigawati sabethni ke beduk kup sliang isam sliang kimat subun ke jenge doktor thwa sport ligi dawai teng gi tang ar lightly babon ke othet pharmacy teng ai ke jingsa ban ben hari la jong ke jingsa ban ben na babon ke liang tekni ke nyotli point jenga wai ba ke sub point ru ke bangan sa interview segi ndang la point ka thong te kita ke mat ke bang ko penur long andang point ka thong baro sekata hapo konsensi baro ke la etip bat kila ya benar ba PP sikli punyang election na ka parti BJP te ke ipat ba penong ki kumuri rong ba beladon kita gismu ba pendrung no sia ka parti PDF ban yang election na ka parti good hoi sisnam siteng ngalayai bat ka parti BJP naga state leadership jong BJP kiong yenga khilai mafi keleng ki dong bikin surat ban seng ya ke unit na ke benta ke BJP ngang seng unit mangala sai ke tiket yong amyo pat yong em utau betrei utau nyo ke tiket kiong pensluringa kiong utau betrei utau nyo ke tiket okay fine te ngalatur ke raidam apre ke jing persya ki banah rom bananeng jing persya bamdo masi ke jing persya niam ke jing sya labeng kristan kita paro ngaklet no sidien jam sya perang ban pensai ya ki remat rekam jong ke BJP kumai jikong sop ke sat sop ke bikash ke jing yo spa yo po mari rangkat kita ke tim jong ke BJP ngala yai ke BJP ngala tristom met ba si do thia do dem henry ke basu si kalong andala de ke por bangan khai so ki ot no ding so na try kaumot bagi dino ke tiket shawai hang tang sung thu pleng ke jing tukular jong ke RSS hapo parti BJP ngalai sya kita bro ngai banang poe ke bor ngan yada iki pai rungai
ngan rung po ingin yo bentuklar tek basusi kolong ba andala de kepor bangan jam seprang ulo bodom mon mentap inga ngai ya kemen sim jo ke jingset kala tang kandidat ke padon tang seng pat seng bha na bas dang las dang dak beset kala te ngam sung per kam de ke parti punjab inga parti kon baar bakusan di kibreu bakusan di kibreu te ke jingalang ke belong ne pelau injungi sis paut lai wan pai ba ke ong chono beton ba sangkli ngiru syatangin lai kam de ke parti punjab ba sangkli dei mengi pai ba te ngai kejing nyon ben kejing shalai ben jong ki khasir pai ke jongi ha ke national party ngilayo lai lut mentala sau pusnam san pusnam lakiu han re ngai bagi sap ben ban mas sencara religion komrau ngala ba yap hing mendi ke muslim ban sencara lai doi ki ibarat ru hab rai na asam ibarat ru hab rai na gadali beling imdon ka keper imdon ka pra imdon ka jaga ke ben tre lai doi tek ngadwai hu belai ber ai ka jing start ha ka por bangla du jing kermen syong ru ji yang kundo de ha tak por ngayo ka phone call liba PNCM yang ba sengkeli ngidon kami fi teng ong to ka biang teng ibu ka jing kendo mat de ha ka minute ka bakhadu hoi ki last minute di bakhadu asyim ka rai ban wanno sya ka seng PDF ka seng triary ka seng menyada ya ka reti restore jungi ka seng penek reti restore jungi ka seng menyada ya kendo ka siap jungi e ken mau you late pastor GM Nicholas Roy lawan ra ya ka district council ban yada ya jinglong red pai jungi hari India ngatingan ka mensim ngasuk ka mensim bandon ba ka seng PDF ka seng ka bayada pensuk pentingan jungi ngam tieng ya ka job karam ka suk ka mensim belai ngedon ha ka seng ka bala bat aga jinsikri ka punhun yangi ki kasir pai teka PDF ka dika seng ka ban yada yangi nadong syadong kimde ki national party dai ka seng PDF national ba shingain do bandon ka seng PDF ka seng ka badon ka nongrim ka seng ka badon ka principle na ka banda kam tam ngi kasir pai ngai ka jisha nyon ben yangi national party South India dun pun ki party trairi bumsema senchar national party henry kam kiu maki ban yangi state Belasencar deki national party. Well, kajing apel dengan sipai ba, jauh konsumsi kolong bakin ai kajing kersan ke bapura. Dapat mi pai ba, hak arpenyo terik, banyan yo sembol hak mombati. Bakin umde ban kelat, ye ka hok jongki, ban tapbot, ban exercise. Ya Article 325 Part 10 of the Indian Constitution, baro waipuil rak prasnam shaneng undal nak hak pan jet yonong mikmat. Dan syakri ki nak jing nak jing start, bat nak jing silur. Dan syakri hak ila ka jong ka constituency. Kato ila po siyang po jong program. Kublay ti baro bapet ya kane ka program. Patip yaw patong MLA na kanong po constituency. Tenang jong ka Riboy News nga kajing kibok kidrang ipi bato perkoi kajing temu nam ta kajing pha kalong katkom kajing temu Ngarang ai kublay kerpang Riboy News. I'm very proud of to be part of the Riboy News. Thank you very much. God bless you. Go ahead. Kato ngila po siya kabantag bakut jong kanang program ka pamantag sngi na kabantag ki khobor ki bang nyon ra sipi la sai bat la chisngi kaban longru kajing montoy na pantag jong pi pin song pha banya subscribe banya share bat banya nyon ya tu like button hang tu harum. God bless you.